Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruka Empire News ndabasuje kandi bahikaje muri amasaha rero masaha mu gitondo of course rumvikana turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi 2025 turabasuje muri iki gitondo cy'ukerera rero natwereka kandi reka tuzunikire kuri tele mirwano turebe ibiramutse muri access zose zigiye zitandukanye tugiye kurebera hamwe access mu byo kuri ya Uvira territoire Uvira ese biramutse bite mu byo kuri tureba muri access zigiye zitandukanye tukigera ndetse no muri territoire ya Warikare of course rumvikana turagaruka mu bice byinshi rucuro imirwano yabaye myinshi ndetse n'amasisi ese ku rugamba rwongeye gusubira rukuba rubisi mu byo kuri turabira hamwe byinshi byo bitandukanye turagaruka muri Gatogota Kaziba Ruramba Runingo Sange Kiriba ndetse n'ibindi bice nyine of course rumvikana aho bivuga rero ko ingabo z'u Burundi FDNB ibintu yamaze kuba abizirangirana cyane ibintu yamaze kuba ibindi hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyaboneka icyo tubasaba ni mukomeze mugende mubana natwe mu buryo ngo cyangwa ubone kuko amakuru yacu mu byukuri araza kuba ari amakuru ari ku rundi rwego ari amakuru aryoshye mu buryo ngo cyangwa ubundi turabakunda cyane rero mwebwe tubahaye ikaze mu byukuri kugira ngo mukomeze mubane natwe amakuru yacu aryoshye ndaze neza ko amakuru yacu aza kuba aryoshye mu buryo ngo cyangwa ubundi bahaye ikaze rero ndi kumwe na Pacifique ndetse nanjye ni Nelson eke mushinga tuzaje babaye ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako tuzindutse muri iki gitondo cyo mu rukerera ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi bwana Nelson tuzanye ibintu bikomeye cyane na makuru ubu ngubu neguye ibitabo ndandika kubera ibintu nabonye biteye ubwoba cyane bizindutse bibera ahantu muri territoire ya Warikare nyuma yuko wazarendo ku munsi w'ejo ejo ngira ngo kuri itariki 23 ku mugoroba ku masaha mugoroba kabisa nta mikino baritegereje ngo babone M23 ngo ntago ikwiye kubakanga barangije bagabaho ibitero ariko ibintu byababayeho muri iki gitondo bwana Nelson si byina hi Rwanda kuko ni ibintu biteye ubwoba twaduce M23 ari yigaruriye ku munsi w'ejo na agace ka Mukubi ndetse n'aka Kamiba n'ubu ngubu turacyari mu maboko yatwo ariko utuduce twongeye utundi kugeza amasasi ndamenya ngo nutuye kuko bari cyari kuturwaniramo muri urukerera ruzindutse ruhinana M23 tubona ko iri kurasa kuri coalition ku rwego rwo hejuru cyane amakuru ari kungeraho nuko muri groupement ya Rubereki hari kuberamo urugamba rukomeye cyane ahangana M23 hose groupement noneho nta kintu gihindutse barashaka kuyigarurira andi makuru turi muri d'action ubwo amasaha dufashe rero reka dukubite twanzika muri ubu buryo rero reka twanzike nta kibazo kubera amasaha dufashe kubabwira indi breaking yo muri UV hano mu imurenge ibintu amadubu yarayakora nta mikino kweri yego tugiye kubigarukaho nyanyuma reka aya makuru tuyakore muri system aya makuru mvuryo tugiye kuyakora muri system twihuta cyane tuyabagezaho kandi ndabizi ko arabaryohera hanyuma munyamere dusimbukire muri ipariki ya Virunga Nationale niho duhera aho rero umutwe nyeshyamba M23 wazindutse uhinana ndetse yewe kuva ku munsi w'ejo kugeza ubu wazindutse urwana cyane na FDLR byaramutse bimeze bite amakuru avuga ko M23 mu byukuri yaramutse igaba ibitero ku birindiro byuri mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu bice bya Kazaroho ndetse na Kahano ahangani mu burengerazuba bwa Sheferi yabwisha hafi ya parike ya Virunga muri territoire ya Rucuro amakuru kandi akavuga ko imirwano M23 na FDLR yatumye abaturage batabasha kugera mu bice yabereyemo by'umwihariko kandi abaturage bashaka kujya mu mirima yabo agace ka Kazaroho kandi kamaze imyaka myinshi karahindutse indiri ya FDLR umutwagize uruhande muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihe 1994 kuri ubu ngubu usigaye arwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa uyu mutwe nyine ni usigaye urwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa M23 kandi yaramukiye mu mirwano na ziriye nyeshyamba nyuma y'iminsi mike isinyanye na leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo hamengenderwaho aganisha ku guhagarika intambara muri rusange iyi ni parike nationale ya Virunga ahanga nizo FDLR Rwanda Pacifique ziri kuva zigerageza kugaba igitero kuri M23 ndetse zikayitungura na makuru avuga ko iyi FDLR iri muri Virunga ni nyinshi igiye bahereye bayirwanya yabaye nyinshi cyane ibintu byaranze urumva rero ko rugamba byaranze bitewe nuko n'uyu munsi kuri uyu munsi mu masaha mu gitondo muri rukerera iryo shyamba uvuze rya Kazaroho ahangaha hafi no muri Sheferi Sheferi
ni chefe mbandi kumukunda kuyibagirwamo ukuntu ariko byose ni hano muri Karehe ndetse na hano muri kano na hano mu nzira yerekeza muri Kavumu muri Katana kuko ishyamba riri hirya gato ya Katana iyi ni parike ntoya yungirije ya Virunga nayo ibarizwamo amashyamba manini cyane ndetse n'ibisimba bikomeye hanyuma rero ahangaha amakuru agira tuti Bwana Nelson ndewe neza cyane uko nayafashe niko ngiye kuyababwira giye sinjya n'indimi amakuru hararavuga ko uyu munsi mu masaha mu gitondo kuva ku isasa 11 za mu gitondo abarwanyi bayi mu 23 bitewe n'ikibazo cya Wazalendo cyari kimaze iminsi muri ziriya axe ibitero bivuga ko kandi bimaze iminsi bigabwa n'aba barwanyi kubw'iyo mpamvu mu 23 yahagurukiye kugira gute kubirwanya kandi no gushakira umutekano abasivile babarizwa muri ziriya axe ibitero byabayeho kuva mu gitondo ku isasa 11 gutyo se buriya ni saa 11 ni hafi saa 10 gutyo kuva ku isasa 10 kugeza mu kanya gatoya ubwo natwe tubyutse tukegura mikoro zacu tukaza kubabwira uko byifashe twinjiye mu makuru tuvugana n'urugamba rukiri guhinana kuko M23 yazindutse ikora icyo operation bise mu kubure cyangwa se operation bise masuku bitewe nuko hano mu basivile cyase mu baturage batuye muri Karehe hari za kuzamuka kugeza hano muri centre ya Karehe urumva kugera za Nyabibwe hose bakoze icyo bita isuzuma ry'abasivile kureba neza cyane niba nta Wazalendo nta ntera hamwe babana nazo barangije rero bafashemo abatari bakeye abandi bagerageje gucika basanze abandi hari muri iriya shyamba rya parike yanuze ya Kausbiega hanyuma rero M23 yazamutse irindi iva muri Sakare yaraza aho nkubwiye iraza yinjiramo hano muri Katana aha Katana bakoze icyo bita masuku muri amasaha ubu tuvugana racyari guhinana gusa nta report ndabona ivuga abo bafashe nta mubare nyawo uratangazwa amakuru ahari gusa nuko ibitero biri kubaho kandi byakozwe n'abarwanya mu 23 hanyuma operation yo kwinjira hano muri iyi parike bamazemo iminsi Bwana Nelson bakora icyo bita operation zo kuneka gusa kumenya ngo bari hehe iyo ngiyo icyo buriya nicyo cyambere ku rugamba ugomba kumenya aho umwanzi wawe ari ese ari kuba hehe ibitera ari kubiga baturutse hehe ukabanza ukamenya inzira ze warangiza ukituriza hanyuma umunsi umwe bitunguranye ukamugabaho igitero nka bira byabaye mu veturara muri ziranzira igihe babaga bagaye igitero ingabo z'u Burundi kuko ntago bari babizi yuko bari bugabwe ibitero hanyuma ahanga rero Wazalendo kubera kwirara bagize batya biyumva yuko nyine mu 23 tabagabaho igitero kuri ubwo buryo cyangwa se ngo batamenya aho baba kumbi ntibazi amakuru ntibazi wagwani ko mu vetura imaze iminsi muri rya shyamba ikora icyo bita ubunetse cyangwa se baneka hanyuma rero ibitero birazindutse Bwana Nelson gusa gahunda giye namenye mu 23 yafashe navuga ko ari na gahunda nziza cyane kuko ni gahunda yo gushakira umutekano abasivile bitewe nuko binjiye muri no shyamba abandi basirikare kandi bakagenda binjiranyemo n'abandi Wazalendo bari bamaze imisi bagize gute bakora operation hano mu bice by'abaturage hanyuma amakuru mfite nuko bayobowe n'umuzalendo ari uri kugenda ubereka ati dore twabaga hano bagenzi banjye bari hari ya bimeze ukuntu turwana duturutse hari utuvugana n'operation zatangiye zo kushakisha hano Wazalendo ibi biri kuba mu gihe muri Kavumu muri Kavumu ibi biri kuba mu gihe Wazalendo naho zerera hano aruguru hafi na centre ya Kavumu ahanga naho ngo bari kwisuganya ngo kugira ngo bagaye bitero kure mu vetrua ngo barebe niba bakuramo iki kibuga cy'indege cya Kavumu Bwana Nelson aba Wazalendo basa nk'abashaka kwishingura cyangwa se kwica ku ngufu kuko M23 iri hariya ntago yatuma kino kibuga kigenda kuko kiramutse kigiye ngaho nde M23 babayishora ibitero indege rukobuteri zirasa suko byose byajya bihurira hariya hehe muri Kavumu gusa kugeza ubu ngubu Kavumu uri mu maboko meza n'ubundi ya M23 nyuma yuko ubita Foka Mike uyu muntu umusirikare wo mu autoprogram cyangwa se umugenerali of course umukana ku ruhande rwa Wazalendo uyu mugabo akaba ari mu bamenyerero bagomba kuvugwa ahanga muri Kavu ugutwerekeza Kavumu nyine nk'uko uri kubivuga bivugwa ko ngo we n'Abazalendo
bambariye kuba bakuramo Kavumu ndetse bakanakuramo Bukavu of course urumvikana ngo bafatanyije n'abacancuro. Ni urugamba dutegereje turi benshi ndetse kuza kura koko nimba uyu umugenerali ashobora kubigeraho ariko kandi ngo afatanyije na General Kasita ngo kandi nawe uruze kubaturuka iyo ngiyo za Maniema. Twihuse cyane rero mu makuru yacu kandi nkuko urimo kugenda bivuga Pacifique nimero tugarukaho gato cyane ahangaha muri Uvira tayari ahangaha mu nkengero nabonaga hano nawe wateguye ango za Gatogota ariko by'ukuri nayo agace kitiriwe Gatogota wagira ngo mu by'ukuri karemewemo imirwano mu by'ukuri ndibuze guhamagara mbaze agace ka Gatogota ese kari très important cyangwa se kari très important bingana iki cyangwa se gafite agaciro bingana gute kugira ngo kaberemo imirwano ingana gutya kuri urwego mw'abantu mwe n'ukuri biteye ubwoba biranatangaje nongere subiremo ngo biteye ubwoba biranatangaje mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Na makuru mu by'ukuri rero akomeye cyane akomeje kugaruka ku rugamba ndetse angaha azagatokota akabazirukiye indi mirwano mu gitondo cya kare aho rero iyi mirwano yari iri ku rundi rwego yari ikomeye cyane ni mirwano yaguyemo ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta ya FDNB ariko ku ruhande rwa M23 no kandi hakomeka izindi ngabo. Ahangaha ndavuga ko urugamba still ku munsi w'ejo bundi ho haguyemo uyu leta na Colonel Ndizihiwe maybe uyu nguyu akaba yaraje mu by'ukuri gukorera mu ngata umugabo bita General Disirasi. Rero ubu ngiki gitondo nabyo biravuga ko ngo aba bagabo ingabo ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa ubwo tukavuga FDNB ko baje kugaba igitero gikomeye cyane mu by'ukuri umutwe nyeshyamba basanga igitero cyari kirimo kwihorera ariko bakaza gusanga still uyu mutwe nyeshyamba agace warurimo wabiteguye cyane. Ahangaha bivuga ko habereye amarorerwa kuko ngo izi nyeshyamba zivuganye benshi muri bo abandi mu by'ukuri bakirukanka cyangwa se abandi bagakizwa n'amaguru. Pacifique mbere ko twinjira mu rundi rugamba ahangaha bivuga ko umucancuro ngo yaze kongera kuhagaruka bivuga ko ngo kandi ingabo z'abarundi zari zabasabye ngo kuza kubatabara cyangwa se ngo kuza kubafasha sinzi niba navuga ngo nukuza kubafasha cyangwa se nukuza kubakorera mu ngata ariko amakuru avuga ko ingabo z'abarundi cyangwa se ingabo z'u Burundi hano rwose zaho n'uruva gusenya ariko ngo abacancuro bakaba barasabwe kuza gufatanya n'ingabo z'u Burundi na FDNB. Abacancuro bakavuga ati oyaye ntabwo twaza ariko ganiriso ari ikintu nge nikundira hano abacancuro n'abantu badanje kuko bafite ubwenge bwinshi bo rero bameze urebye imirwanire yabo ubona itandukanye cyane n'iya FARDC. N'abantu binjira mu rugamba babona ruri bube rubi bakita bafata amajipe yabo bakerekeza mu yindi axe kure cyane iyo ngiyo mbivuye tudashobora no gutuma isasu ngo rigereyo kuko ibitero byabaye ku munsi w'ejo amucashuro ngo burya yari ahari ariko bireberera gusa ngo yari ari kwigatera naho nyumvire gute ujya ku rugamba uje kwigatere abandi bakicwa barebera ntube wanabatabara mwenye ngo ni kwigatere ngo buranga M23 ngo ni umunsi umwe reko baba kuvuga icyongereza cyinshi cyane ati M23 ni umunsi umwe ati tukayikura muri zira access zose mureba ati twe ikibazo ni ikibazo cy'igihe gusa ati nawo ubundi twe turashoboye. Hanyuma amakuru aravuga ko nkuko wari ubivuze neza cyane amakuru ari kuvuga ko ababazarendo bagabye ibitero muri zira axe guhera hano muri Runingo kuzamuka kugera muri Sange kuri ubu hari kubarizwa M23. Ibitero byazamutse ariko kugeza aya masaha nta mweru urazamo nta mweru uri kugaragaramo gusa ngo bari inyuma gato y'ahantu bitaza Runingo aho rero biteganyijwe yuko ariho baza kugira gutekuza kwataka M23 baturutse. Amakuru angikongeraho rero aravuga ko ibitero byabayeho kuri uyu munsi mu masaha mu gitondo bisa nk'ari ibitero shuma kuko nta bitero bikomeye cyane dushobora kuza kubabwira ngo byari biciye igikuba byabaye kugeza amasaha muri Sange asa nk'ari umutekano ariko muke bitewe n'ikibazo cya Wazarendo. Ibi biri kuba mu gihe Wazarendo yari maze iminsi isa n'ihunza urugamba ruri kubera hano muri Uvira. Uyu munsi tariki ya 24 ibitero byabaye mu kanya gato gatamutse kabisa nubwo ari kera cyane ubu tuvugana turi mu kiganiro twinjiye akaga urugamba rusa nk'ururimo kugeza amasasu ngari kugenda yumvikana mu duce tumwe na tumwe dutoya n'ubundi twa muri Sange kuko urana muri Sange hari ibirindiro bya M23 hakaba n'ibindi birindiro bya FDNB. Ibirindiro bya FDNB ndetse na FDLR byaratwitswe ku munsi umusibejo ku tariki 20
byiringira ngo niba ntibeshye nibwo M23 yatwitse ibirindiro ndetse inabirukana muri zira axe ariko n'ubundi baguma baturanye. Hanyuma ibitero byabaye rero bisa nkaho ari ibitero byo gukora kwihorera, navuga ko ari nko kwihorera byabayeho, ariko n'ubundi bikaba byarangiye waje aze kwihorera ahubwo birangiye ari we ugize gute uhasize ubuzima, kuko abeshi muri bo bakinnye igitsi barahunga, wazanendo zisigara zikutana zirwana bitewe nuko zishaka kuba muri zira axe, kuko ngo haba n'ibiryo cyane, kuko abaturage bari muri Sange ubyibuke bahirutse gutabariza M23 mu kwezi gushije bababwira ati mukora iyo bwabaga mu dutabare twe turazengerejwe n'icyitwa Wazalendo, ati ngira atya nkitekera inkono y'ibijumba mvuga ngo abana banjye baraza kurya barye na nimugoroba, ariko nahumiriza gato nkasanga Wazalendo bazateruye zajyanye, ati ubu nta n'isafuriya asigaranye. Bitewe n'iki? Bitewe n'ikibazo cya Wazalendo. Hanyuma M23 bumvise vuba ijya kubatabara, ariko ibatabara hari ingabo z'u Burundi batabara agace kamwe akandi kagumamo ingabo z'u Burundi. Ku munsi w'ejo rero nubwo kagirwaga gutya kakavanwamo, mu kuvamo rero Wazalendo zasaze darati kuti kuki mutumenera inkono cyangwa se mutumenera isano twariraga, ati ibi ntibishoboka kabisa, bagaba ibitero kuri M23 ariko ibintu bisanzemo bwa Nelson aho bisanze hateye ubwoba cyane. Reka ibyo tubyihorere ahubwo tumanuke hirya gatoya tuse naberekeza he muri za Kaziba. Muri Kaziba urimo werekeza muri zira axe kuri iyi shuro none bwa Nelson ibintu bimeze nabi cyane. M23 ngo yatunguwe bitewe n'iki kibazo cy'ingabo z'u Burundi. Zingabo z'u Burundi ko noneho zazanye izindi strategy ziteye ubwoba kuri M23 mu bijyanye no gutegura urugamba ndetse no gutega ambushi. Ibintu noneho M23 yaza kubyitwara ni nibyo koko basa n'abahinduye strategy y'urugamba, kandi bari kubona ko ntandi mahitamo kubera ko bari gukora impande zose. Radisirasi kabisa ari mu kazi, bari gukora ku mpande zose bagasanga M23 yarabatangatanze, bahindura bagasanga yarabatangatanze. Rero nabo bagomba guhindura system. Bari bazanye system yo kugendera igihiriri bakataka icyarimwe, ariko biza kurangira n'ubundi bibanye imfabusa, biza kurangira bigaragara ko bibaye imfabusa mu buryo mo cyangwa ubundi. Rero ni mubwo buryo cyangwa se ni muri iyo mpamvu ni mubwo buryo n'ubundi amakuru avuga ko byasa kose uko byagenda kose ingabo z'u Burundi ziri kugerageza guproteja kugira ngo uyu mutwe nyeshyamba utaza kugera muri Kiriba. Ariko iyi Kiriba bavuga ko ngo mu gihe no mutwe nyeshyamba waba uhageze byamaze kurangira hari umujyi Uvira bawinjira. Niyo mpamvu bari ari kurwana inkundura ku buryo byibuze M23 itari buze kurenga ahangaha ngo Runingo ndetse na Sange byibuze tuno ducuka ari tubiri. Ariko kandi nyamara amakuru akatubwira ko Runingo yafashwe cyangwa se yamaze kugerwamo yabaye tombe. Runingo yabaye tombe, ariko nubwo yabaye tombe ntabwo nibaza ukuntu yabaye tombe, hakaba hari uduce dusigayemo coalition. Runingo yabaye tombe, Runingo yabaye tombe, Runingo yabaye tombe, habaye mu rugamba rukomeye cyane. Agace katabaye tombe ni Sange, agace katabaye mutombe kandi Sange ahubwo ari ibererekeranyeze na M23 hamwe n'ingabo z'u Burundi. Kandi ejo ku munsi w'ejo bundi ku itariki 22 M23 aratwitse ibiro by'abarundi bagashiragira muri Sange nyine bagahungira muri Runingo. Barashwiragira ariko ntabwo yavuyemo. Baracyarimo ariko ni bakeya. Ikindi cya kabiri ntaho kuba bafite kano gace tuno duce twa Uvira tudushe rwose dutandukanye n'urugamba twigize tubona. Impamvu ni iyi, biraba bitangaje ukuntu M23 idoginga ikajya gufata agace ka Runingo igasiga wenda Sange itayifashe, igasiga Gatogota rukiri guhinana, kandi ubona ko ari uduce dusa nkaho nyamara mu by'ukuri turi ku murongo, ahubwo hagati y'agace kamwe n'akandi haba harimo ibirometero byinshi kuko yarabibonye. Ikindi cya kabiri nkuko umurundi yabivuze, yaravuze ngo twebwe ibi bice turabizi, aha ni mu rugo, ati ntago M23 zigire dukuranga, ati ntago bizayorohera. Ngiye umusirikare w'umurundi yarabinyibwiriye. Rero birasa nkaho kubyo yambwiye ari ukuri, kuko uri gusanga agace M23 yafashe n'ingabo z'undi zikarimo. Urumva? Noneho biragaragara ko kandi ikindi nubwo ako gace kameze gutya mu mpande y'ako gace bafashe urugero nka Runingo, bivuze ngo iburyo ndaza kureba ku ikarita, bivuze ngo iburyo cyangwa se ibumoso ushobora gusanga hari akandi gace, ako gace ariko gahita gaturukamo uyu mutwe w'inyeshyamba.
ya nguko rukomeze rero niyo mpamvu urugamba rutari gushyiguka cyangwa se kuva aho ngaho muri ibyo bice mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma nanjye wenda reka ngira utuntu mvugaho kuri icyo kintu wari uvuze kijyanye n'aka gace ka Runingo. Aka gace ka Runingo reka nanjye nkagarukeho gatoya munyemerere. Aka gace ka Runingo ni kamwe mu duce dukomeye cyane. Aka ngaka ugafite uwo ari we wese haba ku ruhande rwa M23 asa nk'aba ari gukotora utuduce dutatu tubiri ngiye kukubwira. Ari gukotorora Sange, abari gukotorora Kiriba, abari gukotorora hirya gatoya za Kaziba, abari gukotorora hirya gatoya za ugaruka muri bino bice bya za Kamanyora. Mbese na gace karimo ukuntu kari strategique, ubona yuko ari agace gakomeye cyane ku ruhande rwabo rwa coalition rwabo rwa M23. Gusa kugeza ubu ngubu ntituramenya ngo kari gukotorora nde. M23 nibyo yarakigaruriye tena inakigarurirana na Sange, ariko mu nyuma baje kukavamo mu kukavamo ariko bakavuyemo bitewe n'ikibazo cy'ibitero bikomeye cyane byagabwaga muri biriya bice, kandi biriya bice bibarizwamo abasivile benshi, kandi M23 mu byirwanira harimo umusivile ku isonga. Buriya batarwanira umusivile nagarega bafata akise ngo bayivemo. Mutubwire muri comment habayeho ko batabonye ko abantu bashobora kuba ikibazo n'ifu z'abantu zigiye zitungurana. Ntago bagira gute, ntago bagabiyaho ibitero, ntago bahava, ntago baharekura. Ariko kubera yuko bitegereza neza bakabona yuko aho hantu hari ibibazo bishobora kuza kuba bijyanye n'ibitero. Aha ngaho rero M23 igira ite irahava yarangiza hakimakazwa umutekano w'abaturage. Niko kuko rero bavuye hano muri kano gace ka Runingo. Aka gace ubwo gakambitsemo icyitwa umumerceneri w'umucashuro ufite gahunda yo kugaba ibitero hariya muri Sange, akazamuka akageza Rugezi, plutôt akazamuka akageza Nyangezi akaterekeza muri Bukavu. Gusa icyo nababwira cyo biragoye cyane, biragoye kubona wafashe intare ukazivana muri ziriya axe kandi zigeze gute zarafashe. Hanyuma rero bwa Neriso nari nkubwiye mu kanya gato yagashije, niba tutabyibagiweho wenda nari nkubwiye M23 mu bitero bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi cyase murambushi ziteye ubwoba karabutaka baratunguwe ku rwego rwo hejuru cyane, batungurwa n'ingabo z'u Burundi birangira bagabyeho igitero gikomeye cyane. Aha ni muri gace kerekeza muri za Rugezi hagati ya Kaziba ndetse na Rugezi. N'uduce tubiri turi muri sheferi ya Rugezi na gace kamaze iminsi kaberamo imirwano. Rugezi na gace kamaze iminsi kaberamo imirwano ikomeye cyane. Mu byukuri bisa nkaho kandi nanone iyi ni imirwano uruhande rwombi rukomeye kandi tudashaka kurekura Rugezi. Ariko kandi Rugezi hakaba ari kurwaniramo ibice bibiri gusa. Hari kurwaniramo FDLR ndetse na FDLB. Mu minsi birishize nibwo M23 bayigabye igitero muri Rugezi bayisubiza inyuma. Bayigabye igitero gikomeye cyane muri Rugezi biza kurangira bayisubije inyuma. Ngo kubisubiza inyuma rero nta kindi yakoze, yarirutse cyangwa se rekavuga ngo yarakinagiye yiruka kibuno mpamaguru. Iyi Rugezi rero na gace gakomeye cyane kagaburira ibindi bice. Ni nayo mpamvu bigaragara ko M23 nta yandi mahitamo ifite, igomba kurwana inkundura cyangwa se ingabo za leta kishasa cyangwa se FDN zikayigabaho ibitero ku mpande zombi no matter what, bakabarasa inkungugu ivumbi regatumuka. Ubwo rero iyi Rugezi amambusho ntago yabura, of course urumvikana ni ubwo bacyaye kurwanira tuno duce twombi uko ari tubiri. Uko byagenda kose tushobora kuza kuba tuvamo mu buryo cyangwa ubundi. Hanyuma Pacifique reka dusimbukire muri Tetware Warikare turebe ese ni biki bihazindutse biraza kudufasha kurushaho kugenda mu byukuri tubana nabo. Dusimbukire muri Tetware Warikare, ariko mbere ko twekera Warikare munyemere tubanze hano muri Ovira mwanze munyemerere dusimbukire nako sora no muri Pinga ikomeje kuba Pinga ku munsi w'ejo ndetse mu ijoro ryatambutse habaye urugamba rukomeye cyane, aho rero still tuvugana uyu mutwe nyeshyamba wa M23 wakomeje mu byukuri kugaba igitero. Ubu noneho ni kugaba igitero, ariko ibaze ko M23 iri kugaba igitero bikanga kuri Pinga, imeze nk'iri gushimaho kuri Pinga bikanga. Ntabwo ndamenya ko bajye bavuga ngo ngagahuru kimbwa kahiye. Ibi nibyo byabaye kuri Wazalendo 752 basanga abandi barenga 347 babarizwaga hano muri Pinga. Bombi hamwe
urumva ko barengaga hafi 1500 bose bakaba bari barambariye kurwanya M23 kuva Katana plutôt kuva Peti Katobi Bihendu werekeza muri Ping ya nyayo irimo n'ikibuga cy'indege ni ibirometero 15 amakuru amwe dukesha abaturage batuye muri biriya bice ndetse no ku rubuga rwa Wazalendo ku munsi w'ejo singiye batangarije ngo bavuge ngo M23 bambuye ibirometero bisanga 8 byose bakabivamo kuva icyo gihe kugeza amasaha ntabwo turabona bigaruriye kandi gace ubwo ndavuga ku ruhande rwa Kalisiyo cyangwa birukanye mu 23 angiye wamwe mu makuru mfite cyane nuko mu muvuduko mwinshi w'intare urumva ngo bazamutse ku mugoroba ku munsi w'ejo bagaba igitero gikomeye cyane kuri Wazalendo FARDC barangije baragenda bikuriramo axe zigeze kuri ebyiri axe zingana n'ibirometero 7 bazikuramo mu byari ibirometero 15 hanyuma Wazalendo zose zarapuse nyine zigira inyuma muri iki gitondo haramutse ibitero ariko ibyo bitero bisanze ibindi bishyashya by'aba bana b'intare byahageze kuko M23 ikintu yakoze najyo yongera ikijyanye n'abasirikare akaba ari mpamvu leta Kinshasa uri kumva iri kwikomanga mu gatuza cyane bavuga ati ibi ngibi si byo kabisa ati ibintu bijyanye no kongera abasirikare ntitubishaka ati kabisa niba muri kuzana abasirikare bigaragaza yuko amasezerano mwamaze kuyaviyora kandi bakirengagiza ko ibitero bikomeye ari bo bari kubigaba hanyuma rero bwa Nelson yamwe mu makuru mfite nuko bwiye mu 23 haburi metero bisanga gusa hagati y'ibirometero hanyuma ibi bitero rero bikaba byabashije kugira gute gutuma Wazalendo nyinshi batangira gutatana ndetse bamwe batana no mu mitwe bakumvikana hanyuma bwa Nelson agira ngo twihute cyane tujye muri Kazaroho n'ubundi kuse n'abagaruka inyuma simbuka angaha umugabo bita Guillaume nyuma ko ku mugoroba twabwiraga yuko wahuye n'ibyago bikomeye cyane muri iki gitondo amakuru ndi kumenya nuko kugeza ubu nta uramuciryera ndetse na FDL inzira mu ciryera nyuma yuko M23 akoreshaga BM21 igaba igitero ara muri rashyamba rya Kazaroho muri rashyamba rya Kazaroho ngo ni rimwe mu ishyamba rikomeye cyane ryabagamo n'indiri ya FDL nyinshi cyane hanyuma M23 kugira ngo wenda batinjira mu akagira n'abahatakarira bakoresheje intwaro zino n'ubundi bambaye FARDC za BM21 bagira gute babaga bitero simusiga bitero karundura amakuru mfite nuko bishobora kuba byagize gute byahitanye abatari bakeye hanyuma rero amakuru kandi nanone ari kugwa muri teritwari ya Walikale bitwa duce twabaye tombo ku munsi w'ejo agace kitwa Mukubi ndetse n'aka kitwa Miba duce kandi tukaba duherereye muri groupement ya Rubereki iyi groupement ya Rubereki hari utuntu tugeze nko muri 3 tubarizwamo turi kubera mu rugamba rukomeye cyane M23 iri gushaka kwigarura kugira ngo iyi groupement yose ibigiye mu maboko ya M23 nitujya tuvuga groupement ntimukumve ngo nakantu gatoya cyane groupement na gace kanini cyane tubigereranije hano mu gihugu cy'u Rwanda dushobora gusanga groupement ari nk'akagari cyangwa se akagari mwumva akagari buri akabari kanini kandi kaba karimo imidugudu myinshi cyane hanyuma rero utwo duce tudufate nk'imidugudu hanyuma groupement tuyifate nk'akagari ubwo rero M23 irashaka kwigarurira ku gace ku kagari n'ubundi ka Rubereki kandi kukigarurira urumva n'utundi duce tw'isi iba yigaruriye icyarimwe hanyuma avasa zirakomeje kuva ku muhanda Gasheberi Kibati gukomeza ku Birombe Afamini komeza kuri teritwari nkuru n'ubundi ya Walikale M23 iri kwavasa ku bwinshi kandi igikuta ngo cya FARDC ngo ntacyo bibabwiye gahunda ni tugende bangahe bagire gute bandi bagire bakomeze gutyo nyine muri ya strategy z'abasirikare siri musirikare ngo mimenye neza cyane gatanu kagenzi kabo hanyuma andi makuru aravuga ko yitwa Bandaru Kibua basubiranyemo bikomeye cyane Wazalendo FARDC ku rwego rwo hejuru cyane bakomeje kugenda barasana umwe ku wundi bari kugenda bose bagira gute bahasiga ubuzima amwe mu makuru nkesha abaturage batuye muri bira bice bavuga ko kandi ibi byabaye mu gihe bapfaga bimwe mu bikoresho bigiye bitandukanye ngo Wazalendo ziba zitabonye ngo kandi FARDC ikabifata n'inarwane so hanyuma rero bwa so FARDC nanone uyu munsi mu masaha mu gitondo abasirikare bashyashya ngo bagaragaye muri teritwari
ya Rucuro. Ahangaha biri kuvuga ko ngo gahunda ari ukwataka M23 ntibayihe umwuka wo guhumeka. Rero bikaba byateye ikibazo cyane gikomeye ku basivile batuye muri izo axe. Hanyuma M23 ikaba iri gushakisha uburyo ki bwo gukemura icyo kibazo. Twihuta cyane, ADF NALU, FARDC, UPDF. ADF NALU yongeye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Abasirikare barenga 40 cyangwa se za ndwanyi zirenga 40 zahunze zigahungana n'aba ngaba kabisa. ADF NALU yahunganye n'umuyobozi wayo, ariko umuyobozi wabo ajya muri hotuwere. Hanyuma uyu munsi mu masaha mu gitondo amwe mu makuru menye nuko babashije gufatwa, bakaba bari mu maboko atarayabo, mu maboko ya UPDF ndetse na FARDC. Kikaba igikorwa cya mbere gikozwe n'aba bagabo bafatanyije, hanyuma kikanezeza abaturage muri Rubero, Twari ya Beni ndetse na Butembo gukomeza kugera muri Ituri, kuko ADF NALU yari yarabazengereje. Ni nyuma yuko bari barahize ibirindiro bya ADF NALU, ariko barabibuze bwana Neso, bitewe nuko ngo bisa naho ngo bari bafitanye communication ikomeye cyane kuri yo itabasha kumenya ngo baba hehe. Kuri ishuro rero bakaba babashije kubafatisha mu buryo bukomeye cyane. Andi mu makuru akomeye cyane ajyanye n'uru rugamba ruri kugenda ruba bwa Nelson, aravuga ko kandi uyu munsi tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi mu masaha ya mu gitondo muri teritwari ya Rubero aribwo operation zatangiye za UPDF ndetse na FARDC zo guhiga ADF NALU. Ibyo biri kuba mu gihe ibice bahigiragamo ADF NALU byegeranye n'ibyo M23 iri kubarizwamo kuri ishuri, kuko M23 iri ahantu bita muri Kipesi, ikaba bita Kagere ndetse na Kasuru no mu tundi duce dusa teritwari nkuru ya Rubero. Byabaye mu gihe UPDF yohereje abandi basirikare bashyashya hano ku rugamba, by'umwihariko hano muri centre nkuru ya Rubero. Rero bikaba biteye ikibazo gikomeye cyane igihe UPDF yegereye M23 ndetse na FARDC ikaba ahitwa Musikenene, kandi hakaba ari intwaro zikomeye cyane. Nubwo bivugwa ko zimwe muri zo zavuye zikerekezwa muri Beni, zirimo zino ntwaro za Muzinga, harimo ibifaru, hakabamo na zino ntwaro za BM21. Ibi rero bikaba bigaragaza yuko M23 yabateye ubwoba ku rwego rukomeye cyane, kugeza ubwo itarwana, ariko n'ubundi bakagomeza bagira gute bayitinya. Twihuse cyane tugaruke gatoya muri Sake, tugaruke plutôt hano muri Nyiragongo, tugaruke muri Nyiragongo mbibwirire amakuru akomeye cyane namaze kubagira gute hakurikirana. Ahangaha biravuga ko hano mu kirunga cya Nyiragongo, nyuma yuko byaketswe cyane ko muri Nyiragongo FDL zitari zonyine, byamaze kuba bijya hagaragara ko hamenyekanye amakuru y'abacashuro bihishe hano muri kino kirungo badashaka no kugaragara, bitewe n'ikibazo cya Toroma bagize nyuma y'urugamba rwabaye muri zino axe. Harangiza agapfa abameseneri benshi, abandi bakamanika amaboko bagahunga. Ibyo biri kuba mu gihe bose badashaka kuhinduka nginga ngo bagumye kwihagararaho. Abasigaye nabo mu mutwe wa Blackwater, ababo groupe Wagner ni bake cyane. Igisirikare cy'u Burundi kishi kibera hano muri Nyagongo cyahindutse intwara, cyahindutse inyeshyamba. Bitewe n'iki? Nuko bananiwe gusohoka ngo bajye kwiripotinga, cyabasaba imbabazi barebe ko bakerekezwa mu gihugu cy'iwabo, kubera ubwoba bwishi bw'uko M23 bagirira nabi, bakaba baragumye hano muri kino kirunga. None rero bwa Nelson, nyuma y'iminsi mike yabaye ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Goma, bivuga ko kandi byongeye kugirwamo uruhare na bamwe mu basirikare ba SADC bari hano mu mujyi wa Goma, batanze plan ndetse bari bakoze operation bagashushanya igishushanyo mbonera cya buri musirikare wa M23 naho abaherereye. Ibi rero bikaba byateye impungenge zikomeye cyane mu baturage batuye hano mu kibaya cya Nyiragongo, aho rero bivugwa yuko ibi bitero bishobora kujya bivara muri Nyiragongo bikabwabwa mu bice abaturage bari kubarizwa. M23 amakuru namenye nuko yamanini intwaro zikomeye cyane iri kuzigenga hano muri kino kibaya, aho rero ishaka kugira gute kujya iga bitero muri zira axe. Hanyuma hari agace ntari kwibuka neza gasatiri mu mujyi wa Goma, bakunda kurasaho mu ishyamba cyane hafi na Parike Nationale ya Virunga. Ako gace nibagiye gukandika neza cyane gatanu kagenzi kako, ariko icyo mbasezeranyije nuko mu kanya gatoya ndaza kubabwira amakuru hari FDL rubye kiziri gutaka, nyuma yuko bafashwe baje gushakisha ibyo kurya bakanibamo n'amahene y'abaturage muri zira axe. Hanyuma rero nta kintu basabwa usibye kugira gute kujoininga groupe yacu bakajya babona n'amavideo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe rero kandi dusoza mu makuru yacu, M23 yatahuye imbunda ndetse n'amasaso byari byo mu byarahishwe na FARDC ndetse na FDL mu mujyi wa Goma.
ihuriro ry'abasirikare ba Alliance Fleuve Congo ryatoraguye intwaro za gisirikare ziganjemo imbunda n'ibisasu byari byarahishwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bihishwe n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko kandi byatangajwe na guverineri wungirije w'intara Kivu y'Amajyaruguru Manzi Willy washyizwe na FCM 23 ku rubuga rwa X, yagaragaje ko igisirikare cyabo kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo kirusheho kubungabunga umutekano w'abaturage mu bice kigenzura. Yagize ati ingabo zacu zirakora uko zishoboye ngo kandi zigakorana umwete mu rwego rwo kugira ngo ziburizemo igishobora kugirira nabi abaturage. Avuga ko kandi ingabo zabo zatahuye intwaro ziganjemo amasasu, ibibombe ndetse yewe n'ibindi bikoresho bya gisirikare bihitana ubuzima bw'abantu, byose bihitana nyine ubuzima bw'abantu byari byarahishwe n'igisirikare cya Kongo FARDC n'abambari babo. Visi Guverineri Manzi Willy ngo kandi yemeza ko ziriya ntwaro n'ibisasu byabonetse byari byihishaye ahantu hatuwe, bityo ingabo za FARDC n'ubuzi Burundi n'imitwe yitwaje intwaro iremo n'uwa FDLR na Wazalendo byazihashyize mu rwego rwo kugira ngo zibone ko zica abantu. Yakomeje avuga ko kubwo imbaraga n'igisirikare cya FCM 23 ubuzima bw'abaturage bukomeje kurokorwa, haboneka biya bisasu byashoboraga kwangiza ubuzima bwabo cyangwa se bikabahitana. Willy Manzi avuga ko kandi kugira ngo ingabo za leta zishyire imbere kubaka iterambere ry'abaturage ahubwo ko ziharanira kwangiza no kurimbura abaturage, kandi ko abo zirimbura nabo ari abanyekongo nkazo. Ashimangira ko FCM 23 itazashobora kwihanganira ko ibyo bintu bikomeza kubaho kuko ngo iharanira gushyira ubuzima bw'abaturage imbere mu kubarinda ndetse yewe no kubaremera icyizere cy'ejo hazaza ishingiye ku mutekano usesuye. Yasoje avuga ko kandi FCM 23 yubaka kandi ko buri muturage uherereye mu bice igenzura imubungabungira umutekano usesuye uko bwije ndetse nuko bukeye. Ibi bikoresho byatawe nyuma y'imirwano yasakiranyije igisirikare cya FARDC 23 na Wazalendo mu ijoro ryo kuwa 21 aha muri za parike za Virunga aho FDLR yari iturutse, yewe ndetse duce twa Mugunga, Ndosho, Keshero two mu burengerazuba bwa Goma. Ngaye nguko rero yo no mu Rusayo ntago urwo rugamba rwigeze ruhasiga. Dusoza amakuru yacu rero mu by'ukuri mutetwera wari kare ntago byoroshye, hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, aho rero kandi ingabo zo ku ruhande rwa Leta Kinshasa zikomeje kugaba ibitero kuri M23. Mu by'ukuri bivuga ko ngo M23 ngo ishobora kuba yamaze gutegura umugambi wo kuba mu by'ukuri ngo wagaba igitero kiremereye cyane ku ngabo ziri muri iri shyamba ngo bakaba babasubiza inyuma muri rusange. Ayo ngana amakuru akomeje kugera nkurura, ariko mwebwe maze kubiyaza guterwa nuko mwebwe ibintu mu bikurikirana, ariko kandi tubashimire tubwe ko tuzo kwa dusubira amakuru yacu ataha. Ndabakunda cyane, tuzo kwa dusubira. Bye bye.